Čuvajmo okoliš zajedno. Nismo ga naslijedili, nego posudili od svoje djece. Gospodarenje otpadom obaveza je za sva domaćinstva i sve poslovne prostore, i to prema zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Kako su problem otpada riješili, odnosno na koji način ga zbrinjavaju u općini Konjšćina, te o novitetu u čepiranim kantama za smeće, govori nam gospodin Stjepan Zajec iz Komunalca. Znamo da je Zakon o održivom gospodarenju stupio na snagu 2013. godine u 7. mjesecu i tu su donesene uredbe koje moraju poštivati jedinice lokalne samouprave što se tiče zbrinjavanja otpada. Najveći problem je komunalni i korisni otpad, jer po novom zakonu otpad nije otpad, nego je to sirovina. I prema tome predlaže se i zakonska obaveza da se iz komunalnog i svojeg otpada izdvoji onaj korisni dio i biootpad te ostali komunalni otpad koji se odlaže na deponiju. Izvršili smo edukaciju stanovništva, odredili smo 7 frakcija koje ćemo sakupljati na terenu. Obilazili smo sve mjesne odbore, ljude smo direktno upoznavali praktičkim primjerima i edukacijom putem letaka kako sortirati otpad. Od početku smo imali 7 frakcije, to je bio papir, plastika, staklo, metal, tetrapak, komunalni otpad te biootpad. Međutim, vidjeli smo da to veliki problem oko sakupljanja toliko frakcija. Pokrenuli smo izgradnju eko-otoka, tako da građani danas imaju mogućnost da taj koristan otpad, selektirani otpad, mogu predati ili na eko-otoku, putem eko-otoka ili na kućnom pragu. Sistem je takav da uzimamo punu vreću i za punu vreću dajemo praznu. Znači, puno za prazno sistem. Količine koje će stanovništvo može predavati nama su neograničene. I tako u 2014. godini svi naši suvlasnici i korisnici naših usluga, naše općine, podnijeli su zahtjev Fondu za zaštitu okoliša za nabavu kanti za komunalni otpad. Da kažem koja je karakteristika tih kanti, kakve smo kante nabavili. To su čepirane kante. Tako je, to su kante zapremnine 120 litara, imaju u sebi elektronski čip, tako da mi u svakom trenutku znamo čija je to posuda, koji je volumen i kada se prazni. A da bi to funkcioniralo, mi smo morali uz to i nabaviti jedan dio softvera koji smo ugradili na kamione. Znači, ne može samo kanta funkcionirati, nego mora postojati sustav za praćenje, tako da mi sada smo uspostavili sustav za praćenje pražnjenja kanti i on je u instalaciji od 1.10. ove godine. Znači, sada je u tom probnom pogonu. Zakon nalaže da mi zbrinjavamo otpad i da građani plaćaju otpad prema volumenu po kili. Znači, mi smo stvorili preduvjete da građanima jednog dana kad vlada donese uredbu o komunalnom otpadu, da možemo odmah primijeniti u potpunosti taj zakon. Ljudi su to dosta dobro prihvatili, oni koji imaju manje količine, zato jer smatraju da će im manje platiti, jer znači, naš novi račun će imati jedan dio koji će biti fiksni dio, kao što ima HRT ili vodovod ili tako, a drugi dio je varijabilni, znači na svakom računu bit će navedeno datum i vrijeme pražnjenja i znači prema broju pražnjenja će se i fakturirati ta usluga. To je nešto novo i moram priznati da ljudi su dosta smanjili količine, da su počeli sa većim odvajanjem tog korisnog otpada, naročito papira i plastike. Drugi dio dana uz Hrvatski radio. Drugi dio dana uz Hrvatski radio. Drugi program.